Nshuti bakunzi banzagerayo TV ndabashubuje ibihe byiza Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibarinde rwose kuba mwashyize urushinge rwanyu kuri Nzagerayo TV ni by'agaciro tubiha agaciro cyane dore inkuru zishyushye uko bimeze mwaka kanya turi ku itariki ya 12 mu kwezi kwa gatanu 2025 hanyuma ni Nzagerayo TV ni Amisha Pro nkuko bisanzwe kora subscribe kanda aho ngaho kuri sub hanyuma usharinge haraba bafite izo mu gifaransa handitseho s'abonner presse sur s'abonner ou kanda kuri subscribe nukuri ni inkunga ikomeye ubuduhaye burya nta kindi kintu gikomeye waduha kurusha gukanda subscribe bimeze bite rero intambara yabaye intambara mu burasirazuba bwa Kongo ibintu byakomeye byakomeye abari bazi ngo idoha ngo barimo baraganira abari bazi ngo hari byasinye muri Amerika mumenye ngo intambara Uvira yakomeje muzarendo yarakaye indi nyego tubabwira ni yerekeranye n'intambara yabaye mu iminsi ishize mu ishyamba rya Kibira hariya muri komine ya Mabaye hariya mu ntara ya Cibitoke hagati ya FLN ya indi ya Sankara hanyuma n'ingabo z'u Burundi byagenze gute bapfuye iki urugamba rwabaye urugamba ariya Uvira M23 turuko bigenda kose irashaka gufata Uvira byihuse iravuga yuko uko abarundi bari muri Goma birutse bakajya Bukavu bakava Bukavu bajya Uvira ngo batagiye gukangwa nabo nta makuru y'intambara gusa tugiye kuganiraho mwaka kanya gato ntizi minota mike kandi ukurikire video niba uyikunze sharinge uyilikinge ukomentinge utubwire icyo wumva Nzagerayo TV yakugezaho reka rero tubamanukire ibyaya makuru yose Reka dutangire tubabwira yuko SADC yacyuye ikindi cyiciro cya gatatu cy'ibikoresho byabo birimo imbunda zikomeye ibifaru imbunda zo ku misozi amakamyo nkuko murimo muyareba SADC ni wa muryango wari uragiye gufasha Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibe yakwivuna M23 ariko bikarangira babafatiye muri Goma ubu rero bamaze gucyura amakamyo arenga ibikoresho birenga 80 ibikoresho binini ndavuga amakamyo yangaya ahetse ibikoresho byinshi ariko aya makamyo manini mureba yongiyo y'umweru na makamyo arenga 80 amaze kugenda atwaye ibikoresho bya SADC ubwo bari barafatiye muri Goma bavuga ko baje gufasha Kongo kugira ngo ibe yabasha kwivuna umwanzi ariko birangira intare za Sarambwe ziberetse ko ibintu bitoroshye abanyekongo bayabangira ingata bariruka abaje kubafasha nabo bariruka hanyuma ingabo za SADC zisigarana n'iza MONUSCO mu mujyi wa Goma M23 bacungira umutekano ariko mu byukuri bagombye kuba baragiye uyu munsi nta musirikare n'umuragenda uretse aba bagenda bake baherekeje bino bikoresho ubwa mbere haje 54 ubwa kabiri ntago batubwiye abasirikare bagiye babiherekeje n'ubwa gatatu ariko mu byukuri murabona yuko bagumye batwara ibikoresho ariko bakaba badashaka gutsimbura ubundi byagenze gute kugira ngo batinde gutaha bivugwa yuko ngo ibikoresho M23 yarafatiye hariya mu bubiko bwabo yari yarabifungiranye ngo irabigira nibyo igenda ikoresha ngo none higiye bashaka gutaha rero babahaye bikeye murabizi ko haciyemo iminsi myinshi bahamaze kugenda ikiciro cya mbere tuzi ngo n'abasirikare bagiye kugenda ariko cyane cyane abafurika y'epfo ngo bavuga yuko batazahinguka iwabo n'ikimwaro n'isoni ngo bongereho noneho no kuba batashye nta bikoresho bacyuye ngo byavugwaga ko rwose South Africa ngo ibikoresho byinshi byari muri stock za gisirikare z'igihugu cyabo bari babihaye ingabo zari zaje muri DRC rero ngo gusubirayo bikaba byari guteza ikibazo gusubirayo harimo aba opoza barimo ba Marema barwanya ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa ku buryo rwose ngo gusubira nta bikoresho batwaye ngo abo bopoza cyangwa se abo muri opposition bari kuba babonye uruvugiro rwo kuvugiraho yuko igihugu uriya mugabo Cyril Ramaphosa arimo akiyobora nabi rero barakaniye barwana urugamba rwo kugira ngo bange gusohoka muri Goma bagumamo n'uyu munsi baracyarimo aho bavuga yuko ngo badashobora kugenda batajyanye ibikoresho byabo byose bazasohoka gute bizagenda gute reka tubikurikirane tuzaguma tubabwira intambara rero yakomeje muri Uvira intambara ikomeye cyane muri Uvira yakomeje inshuti za Nzagerayo TV urugamba rwabaye imberenge ku mugani w'aba bataramu banje no kuvuga ngo M23 mu misozi yose ikikije uriya Uvira yamaze kuyigota hanyuma abarundi barimo baje gufasha ingabo za Kongo ngo bafatanye na FDLR nabo ngo barimo bafatanye na Maimai ukomeye hariya ni uwo bita Yakutumba yavuze yuko
atazigera yemerera yuko ingabo za Kongo ziza muri uriya mujyi wa Uvira ngo nkuko zataye Goma zigata Bukavu ngo ntibashaka ko baza. Habaye intambara mu cyumweru gishize twarabibabwiye, intambara ikomeye cyane hagati ya Wazalendo na FARDC ubwabo barwana, Wazalendo babwira ngo ntishaka ko baza mu mujyi, baraza bamara kujya mu mujyi ingabo za M23 turazabakurikirana neza twirwaneho ngo bikarangira birukanse. Rero baravuze bati umujyi mu turekere turawirindira, umujyi ukaburinzwe cyane n'aba Wazalendo bari umwanda, avuga ati nta kintu muzamumbwira ngiye mu Wazalendo, ndarwana inkundura, ndarwana intambara ikomeye, ariko Bukavu ntago iri bufatwe no Uvira ntago iri bufatwe na M23. Mu gihe M23 nayo yasisi ivuga iti plan ikurikiyeho ni Uvira byanga bikunda turayifata. Hanyuma ngo bakavuga yuko ngo abarundi ngo bagiye biruka ngo hose aho bari bafatanyije n'ingabo za Kongo, burya ngo nigoma bari bahari, hanyuma burya ngo no muri Bukavu bari barimo besho turabizi, ariko ngo hose bagiye babayabangira ingata, bikavuga rero yuko n'ubundi ngo barakomeza biruka. Umuriyeto na colonel uyoboye urugamba hari witwa Nsabimana akavuga yuko ngo rwose nta kiri butume M23 idafata Uvira ngo nuko ari abarundi ngo kuko n'ubundi ngo basanzwe biruka ngo babibaziho, ngo ubwo rero n'ubundi biteguye kubabona barimo birukanka. Nshuti zanzagiro TV rero indi nkuru tugira ngo tubabwire nerekenye na FLN bivugwa yuko ngo yarwaniye n'umutwe washinzwe kurwanya washingiwe kurwanya leta y'u Rwanda witwa FLN. Murabizi mu minsi yashize, mu myaka yashize yateye za Nyabimata, yica abantu, itwika amabisi. Icyo gihe murabizi ko ari no mu gitifu batwikiye imodoka. Rero uwo mutwe ubundi warubanye neza na leta y'u Burundi, ariko ngo bapfuye ikirero kuva abarundi bajya gufasha muri Kongo, ngo FLN ikanga kujya kubafasha, kandi ngo hari abayiteraga support. Murabizi iyo udafite backup cyangwa udafite aho wawithdrawingira wasubira inyuma ugana, ntago wabasha rwose gukora urugamba. Bure FLN yazaga muri Nyungwe kuko ni ishyamba rimwe rya Kibira rifatanye, ku ruhande rw'u Rwanda turyita Nyungwe, ku ruhande rw'u Burundi bakahita Kibira. Rero ni muri komine ya Mabaye hari mu ntara ya Cibitoki. Umuyobozi w'ira komine witwa Jean yavuze yuko rwose ngo bagiye gukoresha ukaba byose ngo bakaguma batera aba FLN kugira ngo babashe kugarura amahoro hariya. Abaturage bahariya ngo bagize ubwoba mu minsi ishize ubwo bumvaga imirwano, guhera mu kwa gatatu rwamaze kuba ibitero bibiri bikomeye cyane byabashije kuza kubakoramo. Ariko igiherutse icya kabiri ngo nicyo kishe aba FLN barenga 100, ngo hanyuma kandi n'abasirikare b'u Burundi barenga 10 nabo bagwa mu icyo gitero. Ngo bakoze imirwano ikomeye cyane, barwana inkundura, ingabo z'u Burundi zishaka gutsinsura umutwe wa FLN. Bapfiki bapfa yuko Kongo ifitanye diru n'u Burundi bukohereza ingabo z'abarundi. Murabizi ko banabaha amafaranga menshi kugira ngo u Burundi babashe gufasha iriya DRC. Rero FDLR nayo ngo ikagirana gahunda na DRC ngo y'ibihembo babaha byo kuba bari gufatanya n'abarundi. Ariko FLN yo yakwireba ngo ikabona nta kintu ngo izavanamo kuko nta masezerano ifitanye na leta ya Kongo afatika. Rero niko kwanga ngo kujya kurwana ngo birangira bigenze bite, birangira abarundi babarasaho bararwana inkundura, bararwana intambara ikomeye cyane. Inshuti zanzagiro TV, abo musore muri kureba imbere yanyu babita ngo intare za Sarambwe n'aba M23. Hanyuma aho bari mu bice bya Masisi barimo bisomera ku mata, hari inyuma hari n'inka, sinzi na mutanda zibonye hari inka. Rero inshuti zanzagiro TV turaguma tubabwira yuko iyi ntambara yabereye mu Kibira yishe abantu benshi cyane, abaturage bandi bakava mu byabo batinya bavuga bati karabaye noneho ibintu birakomeye. Rero Uvirayo ngirabwamo umuntu isibundi kuko ngo Wazalendo yakutumba yavuze ko atari buvemo kandi atazatuma ifatwa. M23 nawe yasisiye Nsabimana aravuga ati turahafata, haba hari umurundi haba hari inde. Kandi mbibutse yuko na Uvira hejuru ya mu misozi ya Minembwe aho twirwaneho imaze iminsi iri kurwana n'ingabo za Kongo zishaka kujya kubambura ibirindiro bafite muri biriya bice. Ariko mu ngubu intambara ejo bundi yari mu bice bya Katogota, pana muri Minembwe, muri Uvira hafi ya Uvira Katogota byavuga ko M23 yamaze kwifata yose, ariko igenda ifata n'ibindi bice byinshi irimo igenda yigarurira, ikabishaka kugera kuri Uvira neza ikayifata ikayikontrola yose nkuko yakontrole Goma na Bukavu. Abakunze banzagiro TV turaguma tubakurikirana ibyamakuru yose tubabwira aho bigenda bigera. Nukuri turabakunda, kora subscribe niba ari ubwa mbere, nukuri ukore like usharinge, nta kindi tuba tugusaba, ibyo ngibyo birahagije. Ni Nzagiro TV, ni Amisha Pro. Ciao.